Gospodin Ferdo, čestitamo danas, jedna uspješna trka završena. Prava, međunarodno, italijansko, austrijsko, slovensko prvenstvo, ima takmičenje Srbije i Hrvatske. Vi ste poznati inače i kao drugi, ali recite nam prvo danas kako je bilo? Danas je bilo u redu i čitav vikend je bio u redu. Malo je bilo problema što nas je u prvoj vožnji smetala ova kiša. Dobro. Smo morali vratiti neke aute, inače je bilo super. Vi ste inače poznati kao internacionalni direktor. Bili ste po celom Balkanu, i u Skoplju, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, svuda direktor. Kakve uspjehe nosite i kakve imate kontakte? Imam kontakte u čitavoj bivšoj Jugi, imam kontakte i u Austriji i Italiji, tako da imam puno toga. Imam i puno toga što radim i oldtimere za čitavu Evropu i tako imam dosta toga. Sad imate uskoro još jednu veliku trku. Da, bit će krajem augusta u Rimskoj Bistrici Evropsko prvenstvo modernih i starodobnih vozila. Znači, bit će oko 250 auta i tamo ćemo se vidjeti. Tako je. Nadam se da. Onda možemo samo da pozdravimo sve vaše prijatelje širom regiona. Da, sigurno pozdravljamo sve. I vidimo se na prvoj utrci sljedeće u Bistrici. Nadamo se. Hvala, pozdrav. Hvala. Mark Ivanov, najmlađi talenat sa ozbiljnim prototipom. Valttera Wolf Team, naš prijatelj Matija Štomlje, normalno tu kao support veliki. Kaži mi kako je bilo? Pa evo, bilo je super. Puno smo zadovoljni sa prvom vožnjom. Evo, šta da kažem. Tako idemo u drugo i tako. Šta si popravio, pokvario, kako ti se čini u odnosu na prošlu godinu? Pa ja, prošlu godinu imali smo pistaški prenos, evo sada vozimo sa pravim prenosom, imamo za brdo. Jedina greška su gume. Ovdje ovaj komplet je star, 600 trke, sve treninge, sve trke smo napravili sa istim kompletom. I kad sam otišao u cilj, vidio sam vreme, bio sam wow, ovo je dobro, evo. Znači dobro, znači kad staviš nove gume još 2 sekunde? I više. I više? Bravo, ništa. Mi ti želimo sreću, sljedeće trke su ti Gorjanci, šanse su ti velike. Sreće ti stvarno treba. Evo, puno hvala. Nalazimo se s jednom curicom koja vozi najbrži jugo, ja mislim, na svetu. Vjerojatno nema brži jugo od ovoga. Sanja, ti si vozila karting, pa si vozila mali jugo, sad imaš neki najjači i najveći jugo ovdje na trci u Sloveniji. Da, znači počela sam s kartingom kad sam imala, mislim, 6-7 godina. Malo smo prerasli to, tata je kupio formulu i onda su se nam neke trke križale. Ja sam imala karting, on formulu, niko nije mogao sa mnom, a ne z njim, tako da mi jednom rekao ili pustiš karting ili kupujemo neki drugi auto. Tako da smo nabavili onoga starog prvoga juga. Nakon prve godine smo opet nekoga novoga kupili, tako da vozila sam u Jugo pokalu kod nas u Sloveniji. Uvijek sam bila tam između prve 3, 4, 5, uvijek u vrhu. I poslije su došli MG, AX i to je bilo sve, ne znam, 120-130 kolina. Znači Jugo je bio premalo je bio jak da bi mi pač vožili konkurenciju. Tako da smo željeli iz onog starog Juga napraviti neki veliki Jugo. I našli smo u Rijeci, to je bio prije je bio žuti. Smo mi došli od toga momka da malo vidimo kako je to sve proradeno i sve skupa. A vidjeli smo da će mi to puno novca i tudi puno vremena da mi to sve prepravimo za nek staroga u neki takvi veliki. Tako da smo se tam dogovorili da smo kupili onog žutoga i smo morali sve, znači, mijenjati motor, kletku staviti unutra, sve izvaditi van, sve na novo kabljeva, znači auto je nov. Tako nekako. Koliko je trajalo to? Trajalo je 2 duge godine. Sanja, mi bi iskreno volili da se pojaviš možda u Srbiji s ovim autom, jer ovakav auto nikad do sad nije video, tamo je puno juga, ali ovakav nema. Pa ako možeš, eto, da budeš naš gost u septembru, bilo bi lepo. Hvala ti se u ovom slučaju,
Drago mi je da je ovaj jugo tebi u životu značio puno kao jugo i kao brend, gdje si ga napravila u ovakvom stanju ti i tata. Uvijek jugo. Uvijek jugo. Znači sve lepe trenutke si prošla kroz jugo. Kroz jugo, da. Bravo, čestitam ti još jednom, pa se nadam da se vidimo i u Srbiji. Hvala vam. Iz trke u trku Vlada Stanković sve bolji, pehovi su izgleda prošli, šta se desilo? Ja se nadam iskreno da su stvarno svi pehovi prošli, da kao i u svakom sportu moraš u našem automobilizmu da imaš malo sreće, malo nesreće, ali nadam se da smo ovaj prvi deo za ovu godinu ispunili i da će sada biti bolje i bolje u trci. Tvoje vreme od danas je baš onako kako treba, je to tvoj, da kažem, tvoj neki maksimum ili misliš da ćeš još da popravljaš? Pa, ja mislim, bar se nadam da imamo još nekoliko sekundi rezerve, tako da sada na trci ćemo probati da damo sve od sebe pa da vidimo gdje će se zaustaviti sat. Krenuo je trening sa nekom, da kažem, baš rezervom, izgleda novi motor, još nisam malo privikao, ali sad ova vožnja je baš dala dobro vreme, dobar rezultat. Da, praktično na autu smo menjali motor, amortizere, vešanje, sve je bilo na novo složeno i u takvim situacijama uvek svako od nas treba nekoliko vožnji da dobije samo nekog, kako bi rekao, uverenja, samopouzdanja i u auto i u sebe. I mi stari trkači znamo kako to ide dok se to ne proba. Ali iz kilometra u kilometar je bolje i ja se nadam da neće biti više tih problema i da će biti sve u redu. Srećno. Hvala. Naš prijatelj Mitja Klemenčić, poznat ljubiteljima relija, brdskih trka, kao vrhunski vozač Mitsubishija, Forda, sada i Škode. Danas ima jedan težak zadatak, najteži. Ne takmiči se na reliju ovdje, Vipavi, već jednostavno sad je neki taksi. Kakav taksi? Šta je to, prijatelju? Pa to znači prije utrke kao neka promocija utrke, radimo neku nagradnu igru gdje se slušatelji zovu, takmiču tamo i onda doberemo dvojicu, trojicu koje mogu da sedne u trkači auto na samoj utrki kao trkača taksi vožnja. I isto mogu neki da kupe tu vožnju koliko ostane, tako da ima jedna i druga varijanta da može neko da osjeti šta je to u trkačom autu na trki. I sad smo imali ovdje jednog momka koji je dobio tu šansu da se vozi u pravom automobilu za reli koji ti voziš koliko već, godinu dana? Ovaj auto vozim 2 godine, tako da smo se već upoznali s autom. Ove godine idemo dosta dobro, tako se takmičemo za drugo mjesto u generalnom šampionatu Slovenije. A inače ove brdske utrke ne vozimo, ali ovo je jako fina pista, ovo je GHD Šramed, tako da volimo da dođemo tu i odradimo ove taksi vožnje. Dobro, organizator je naš prijatelj, pa svi pomažemo pomalo, ali ti izgleda pomožeš najviše. Ovdje vidimo 10 tvojih Fordova službenih koji su u službi trke. Pa da, Silvan Lulik, znamo se već dugo, on je, kad sam ja vozio utrka, on je pomagao mene, sad ja njemu vraćam kao drugari. Pa isto mi je to promocija moje firme, prodam automobile Škoda Ford, tako da sve jedno uz jedno, jedna dobra priča. Sad su trke u porastu u Sloveniji, jako su na velikom nivoju, ima puno podsjetilaca, tako da isplati se jedno i drugo. Da li ima šanse da tvoji navijači i publika u Srbiji te vide možda na nekoj dirki? Pa već prošle godine smo htjeli da dođemo na jedan reli, uvijek želim da opet dođemo u Bajnu Baštu, to mi je bilo onaj što smo vozili U reli, ono mi je bilo super i volimo da prošle godine smo htjeli, nije bilo otkazana, je bila utrka, tako kad bude opet trka nekaka sigurno ćemo doći. Hvala i srećno. Hvala vama.
Subota je počela sasvim korektno, 4. vreme na treningu, u konkurenciji sa mnogo italijanskih timova, dolaze sa po 2-3 prototipa u kamionima, velike ekipe, kao fabrički timovi, veliko je znanje i iskustvo iza njih, znamo svi da su u Italiji najbolji timovi, jako im je blizu ova trka severu Italije, zato su došli ovde da testiraju bez bodova, isto kao i ja, pozivna trka za njih u jednoj prelepoj atmosferi gde su domaćini trke podnano se zaista potrudili sve da nas ugoste i da nam učine ovaj vikend najboljim mogućim. U nedelju sam uz neke prepravke na set-upu sa svojim timom odlučio da pokušam neke nove stvari, pošto kao što sam rekao, trka je bila bez značaja bodova za mene, imao sam mogućnost da eksperimentišem i eto, u prvoj trci 4. vreme za mene ispred mnogih potpuno novih automobila, tako kažem, koji su sa novijom tehnologijom, koji su lakši po 150, 200, 250 kg, zavisi kako koji, od mog uz neke dorade na set-upu i uz malo vlažnu stazu popravio sam vreme za 10,5 u odnosu na suvu stazu, što je skoro neverovatno, i eto, u zbiru sam izgubio 4. mesto za nekih par hiljaditih delova sekunde. Mislim da je to dobar rezultat na ovoj trci, mislim da smo imali priliku bez pritiska bodovanja da testiramo i da probamo i to je urodilo plodom. Mislim da u ovakvoj konkurenciji je to sasvim zadovoljavajući rezultat. Silan Lulik, znate ga kao takmičara, automobilistu, relistu, organizatora. Danas sjajna trka ovde pod nanos, njegov, kažem, kraj, njegovo rodno mesto. Njegovi ljudi, njegovi organizatori, Automoto Savez Slovenije stoji pored njega i brojni sponzori koje ne smemo da pomenemo, ali se vide. Kako je, molim te, reci mi, bilo napraviti ovu trku, pošto ti praviš najbolji reli, ali sad praviš i najbolju brdsku trku izgleda? A trudimo se, u klubu nas ima puno, 60 njih koji puno radimo prostovoljno, na prostovoljnoj bazi, a veliku pomoć mi je lokalna skupnost, tu 3 sela koja su udružena, koja mi odrade sve parkinge, sav promet. Support kompletan, da. Da, stvari tu građani su uzeli trku za svoju i to je veliki plus. Kad si vozio u reli nisi ni znao koliko tu ima posla da se pripremi staza i sve ostalo? Nisam, moram reći da mi je bilo veoma teško kad sam počeo raditi reli, da sam u glavi prešaltovao iz, da kažem, trkača, mehaničara, sportskog direktora, menadžera, svašta si bio. Na organizatora, jer moraš drugčije razmišljati, organizator uvijek te koče financije, ideje su velike, želje su velike, ali uvijek onda sponzori dirigiraju koliko možemo. Ali vidio sam ovdje brojne prijatelje tvoje, među njima je Klemenčić, onako predvodi, on isto kao ti sve te probleme zna i on te podržava onako, da kažem, sportski. Ovdje imamo priliku da vidimo 2 najbolja i najbrže i najjača automobila iz prvenstva Evrope. Imamo trku 2 velika šampiona sa 2 potpuno drugačija prototipa. Stvarno publika uživa u nečemu što je zadnja reč tehnike. Karbon, turbomotori, 700 konja, 800 konja, to je strašno. Ne, auti su strašni. Nadam se da ćemo uspjeti pomeriti taj termin 14 dana ranije. Jer imali smo puno još drugih vozača iz Europe, Petit i ovi, koji bi htjeli doći jer su vidjeli snimke staze i to im se mnogo sviđa, ali danas se održava u Sestrijeru, Francuskoj, brdska utrka za šampionat Europe, pa nisu mogli, su najbolji išli tamo. Ništa, želimo te da ovo završiš kako ti umeš i želiš i da nastavite ovo vaše prvenstvo u najboljem svetlu, a mi ćemo struditi da vas pratimo i dalje. Važi, hvala vam, dobro nam došli što ste došli. Tako je, da nas bude više do godine. Da, tako. Ti si pozvao, pa eto, izvolite.